Mulenge Record. Mulenge Minembwe Tebe nos ancêtres tuko pamoja hatutarudi nyuma Banyamulenge Mulenge ni nyumbani, hapa ndipo tulizaliwa. Masisi ni nyumbani, damu yetu iko hapa. On ne peut pas reculer, jamais abandonner. Terre de nos pères, on doit la protéger. Tuna nguvu ya moyo, hata kama kuna mateso. Tushikamane sasa, peuple moko, quel moko. Même dans la douleur, on reste debout. Histoire ya Banyamulenge, ezali ya courage. Hey, hatutarudi nyuma. Mapambano inaendelea pour notre dignité, hey, pour notre liberté. Banyamulenge, totelema. Mulenge ni nyumbani, nyumbani, nyumbani. Masisi ni nyumbani, nyumbani, nyumbani. Hatutarudi nyuma kamwe, kamwe, kamwe. Tutapigania nchi yetu, tutapigania, tutapigania. MRDP Twirwaneho, peuple zaliko bunda. Simameni pamoja, défense ya identité. Niko pamoja na nyinyi, sisi ni wamoja. Inare za Sarambwe, bazali kulinda. Solidarité zali force na biso, union fait la puissance. Motema ezali makasi, même si dunia etutazama vibaya. Banyamulenge, peuple à valeur, peuple à courage. Diaspora ya Australia, Amerika, Europe, Canada, Afrika. Banyamulenge nyonso bobundana na motema moko. Mulenge ni nyumbani, hata kama tuko mbali. C'est notre terre, notre identité, notre avenir. Hata kama kuna maumivu mingi, machozi na tiririka. Bonde Mulenge, msisahau nyumbani. Soutenez ceux qui sont sur le front, car liberté inahitaji sacrifice. Minembwe, terre bénie, terre sacrée. Tuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yetu, mais jamais kukimbia, jamais trahir. Mulenge ni nyumbani, nyumbani, nyumbani. Masisi ni nyumbani, nyumbani, nyumbani. Hatutarudi nyuma kamwe, kamwe, kamwe. Tutapigania nchi yetu, tutapigania, tutapigania. Banyamulenge, peuple à courage, hatutarudi nyuma, jamais, hatutarudi nyuma, jamais. Mulenge, Minembwe, nyumbani milele. Mulenge Record. Yambu yambu bitewe naho mugiye muherereye mwebwe mwese, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Hanyuma nk'ibisanzwe nje uri kuri mikoro ni Uwase Sara, ikinyamakuru ni Nyamujereti Official. Sindije nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye. Ni Norimba TV nkuko mubimenyereye, umunyamakuru ni Kiriho Jean Claude. Turabeyegereje mwebwe mwese kugira ngo tubane mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Imana yaduteye iteka, turi kumwe n'umutumirwa wacu nkuko mwumvishe indirimbo yabanje ya Mulenge nyumbani. Mulenge ni nyumbani sa. Mulenge ni nyumbani nyine. Aha, turi kumwe n'umutumirwa wacu. Reka abanze yibwire abadukurikiye, hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina.
karibu mwakwibwira abadukurikiye. Njyewe banyita CEO Officer Jean de Dieu ndi mu Rwanashaka ntuye Australia. Murakoze cyane. umugwanashaka mukuru cyane twemera ku isi. Urakoze cyane. Hanyuma wakwibwirana Kinyamurenge nimba bitakugoye? Iwacu ni mu Kinyamurenge, iwacu ni Irundu. Sogokuru yitwa Rubomba, papa yitwa Ndereya, ndi Umwega. Asante cyane. Hari abantu benshi batazi umurara wawe, niba wari ukora umugwanashaka cyane ntibaza bakenera kumenya n'umurara, kuko wabaye umugwanashaka si ngombwa ngo bamenye umurara. Hari benshi batari bazi n'umurara wawe. Yes, nje ndi Umwega. Murakoze cyane. Karibu cyane kwa Nyamujereti Official no kuri Norimba TV. Turabishimiye natwe kutwakira abanyamakuru bacu dukunda. Hanyuma rero twinjira mu kiganiro nyirizina, wagiye utungura abantu benshi bitewe n'indirimbo wagiye usohora. Sinzi nimba ari impano wari usanganwe cyangwa se yaraje ukuze, cyangwa niba ari uburwanashaka, kuko muri iki gihe cya none abantu bari mu kugaragaza impano bitewe n'ibihe turimo. Ese we waba waramenye ko iyi mpano uyifite kuva ryari? Ntabwo navuga ngo cyane impano nari nifite kera. Impano yaje muri ibi bibazo twahuye nabyo by'intambara. Yego. No mu Rwanashaka. Buriya iyo ukunze ikintu cyane hari ibindi bigenda bizinuka muri wewe, bigatuma umuntu atekereza byinshi bijyanye na advocacy, cyane n'ubushe umuhamagaro wa advocacy, ariko cyane cyane reka mucishe mu muyoboro w'indirimbo. Yego. Ariko mu Rwanashaka niwo bwatumye impano yavuye mu Rwanashaka. Yego. Nabyita. Urakoze cyane. Iyo wicaye kugira ngo ukore nka ziriya ndirimbo, cyane ko hari igihe njya nibuka umunsi Uvira ifatwa na .0, ndibuka ko uwo munsi indirimbo zahise zisohoka. Ese uba wanditse cyangwa uba wazisohoye ufite amakuru se ko hari aho bagiye kwinjira, cyangwa ubikora ako kanya uhita uzisohora? Ikintu cya mbere gihari ni uko no mu Rwanashaka kandi n'ingabo zacu tuzifitiye icyizere 100%, kuko aho zerekeje amaso zigomba kuzana urugamba, zigomba kuzana victoire 100%. Icya kabiri, kubera nje ko mpimba indirimbo nihimba bijyanye na event. Ndabona nimba turi mu guhohoterwa cyane, ngasura ya ndirimbo ishaka gutanga message. Indirimbo zanje zitanga message ku karengane kacu kari Murenge. Urabona Murenge twagize ibibazo bikomeye, tumaze imyaka 9, ariko indirimbo kubera ko zumvwa n'abantu benshi kandi nzicisha mu ndimi nyinshi, nzicisha mu Gifaransa, mu Cyongereza, cyane cyane mu Iringara, mu Gifaransa no mu Giswahili. Kugira ngo n'abaturanyi bacu n'abayobozi bomwo bumva indirimbo nta musemuzi. Kuko iyo wabwiyemo ibijyanye na translator, indirimbo hari igihe bagusobanurira nabi, ariko igihe umuyobozi guhera kuri perezida w'igihugu arayumva n'abaturanyi, hanyuma indirimbo nihimba ku bijyanye na situation turimo. Iyo situation turimo, nimba turi mu nsinzi nsora indirimbo y'insinzi, nimba twafashe ahantu nsora ya ndirimbo ya victoire, nimba turi mu kababaro cyane nsora ya ndirimbo y'akababaro, kugira ngo twumvikanishe mu mahanga situation turimo Murenge. Ni ukuvuga ngo ndahimba indirimbo n'amakuru mba nafite, kubera sisiteme umuntu aba arimo, amakuru umuntu aba yafite 100%. Urakoze cyane. Tukiraho kugira ngo mpereze mugenzi wanje nawe agira ibyo abaza. Ese mu ndirimbo zose umaze gusohora, ni nk'iyihe ndirimbo uza wicara ukumva ugategera nawe warangiza ukavuga ngo wow, iyi ndirimbo rwose naje nkora ku mutima? Indirimbo nkunda gutegera n'igihe ntwaye n'imodoka, n'indirimbo zikunda kumfasha iyo ngiyo mwatangiye Mulenge ni nyumbani.
turi i Buraya twagiye i Buraya abandi bari hirya no hino ku isi ariko iwacu ni Murenge yego ni ukuvuga ngo nubwo tuba duca mu bibazo byinshi bikomeye ntabwo bidaca ariko nayo Imana baba bavuga mbabwire ngo Murenge ni nyumbani Murenge ni nyumbani hano dufite n'igihugu Australia ariko bazakubaza wese iwanyu wavukiye ariko bene wacu nyine bazakubaza wese iwanyu ni ntabwo navuga ngo iwacu ni Australia ndavuga ngo iwacu ni Murenge niyo mpamvu nahimbye iyo ndirimbo muba muri Murenge ni nyumbani nitwaye n'imodoka ngira morale umva imbaraga ziragarutse mu mubiri kavuga ati iwacu nubwo bimeze kuriya nkujya kwa Yerusalemu habaye amatongo Yeremiya aravuga ngo hazongera kandi hubakwe hazongera kandi hubakwe bituma Nehemiya ntiyitaye ko iwabo Yerusalemu habaye amatongo yagize ryashaka aja kuhubaka nubwo iwacu bimeze kuriya nitwe kandi watoto wa Murenge tuzahubaka hagakomera ntabwo ari abanyamahanga dutegereje niyo mpamvu iyo ndirimbo nk'abantu turi Murenge urakoze cyane nari ngiye kuzuzwa ariko reka nihangane ufite imirimo myinshi hari imirimo myinshi ukora itagaragara kandi utashaka kugaragaza ndabizi uyikora mu ibanga kandi imirimo myinshi kandi ikomeye kandi ku bantu benshi mu gihe hari abenshi byananiye noneho wongeramo izi ndirimbo zawe kuko zafasha abantu zabatwaye imitima hari abo zakijije abandi zibaha morale abandi zituma batabara abandi bituma bakora ibyo batari gukora hanyuma ikibazo cya nyuma tukubaza kuri iyi mpano yawe ni iki wabwira abantu cyangwa se abagwanashaka badakora nk'ibi ngibi ukora kuko wowe ukora ibirenze ubugwanashaka hari abavuga ngo ni abagwanashaka bagasanga batanga imisanzu yonyine akavuga ngo ni umugwanashaka ariko noneho wowe warengeje ubugwanashaka ni iki wabwira abandi bagwanashaka yambaye kuramutsa abarwanashaka bose aho baherereye ku isi guhera muri mwebwe turabemera cyane cyamani kiriho na Uwase Sara nyamuje leta ryo baza abantu benshi turabemera turabakurikirana ukora amanywa nijoro urabagwanashaka beza kandi kamirifu hari ijambo zanongeraho ngo abarwanashaka kamirifu hari umuntu asa nk'umurwanashaka ariko atarabyumva neza ariko iyo umaze kugera muri step ya gatatu y'abarwanashaka uba winjiye muri kamirifu ndasuza abagwanashaka bose bahereye ku isi ku migabane yose icyo nabwira abagwanashaka gutanga amafaranga ni byiza no gutabara nabyo kuja kuri tere nabyo ni byiza cyane kandi nizo bigezweho cyane niyo etape ya mbere tukaba tugomba gufata kuja kubonekaho fiziki ariko ngashaka kongeraho advocacy dufite abantu b'abagwanashaka bafite impano nyinshi ari abaririmbyi ari amakuru ugasanga iyo opportunity ntituyikoresha ugasanga umuntu ni umuririmbyi ariko aracaririmba ikigenda igihe turimo nta ndirimbo z'urukundo dukeneye turi mu butayu igihe cyo kuririmba ibindi byo kutunezeza uturirimbo twenda utungutu two kuryoshya abantu byararangiye turi muri advocacy kuvugira ubwoko nimba uri pasiteri ubonye akanya gatoya bwira abakirisitu iwacu i Murenge none ko tuvuga Dawudi tukanezerwa tukarima ngo Farawo ni mutu mubaye abantu bakanezerwa kuko tutuvuga kaga kari iwacu umuntu agafata sije akabwiriza ariko agakangurira abakirisitu akababwira kaga kari Murenge ni gute umuhanzi wacu dufite abanyamurenge benshi cyane kandi bakomeye hari ugasanga babahanzi bari mu nyungu zabo bwite jewe ku bwanje mbabwira sigura YouTube yindi bantu bagira ngo agiye gufungura YouTube ya business sohora indirimbo abandi bakaba bazishyiraho urakoze icyo nashizeho gusa no kuzacu tugiye ngo advocacy ntabwo ari ubucuruzi ni advocacy yego zisange gisegeti yagasanga umuntu muri Kasayi sibabwire ngo abanyamurenge ni abangaba ko bararengana ico bapfane ico babicirwa n'iki ngiki
abarwanashaka umurwanashaka wose wo hari ku isi nafata umwanya wa advocacy. Dufite abantu bize amapoeme kuko dukora poeme, abanyamakuru bacu b'inararibonye, ariko ugasanga amakuru yabashaho ni conflict, arashaka ka kantu kitwa content kinjiza amafaranga. Ari bishobotse ngo tureke ama content nidushaka ndiduhembwe na YouTube, abanyamakuru bacu b'abagwanashaka, ariko bashireho ibiganiro bifasha ubwoko bwacu n'abana babavuka bamenye umurenge. Kumva kuko umugwanashaka wese icyo ushoboye, intambara yabaye udatora icyo afite aho hafi akarwana. Abasamusoni bagwanishaga akasaya k'indogobe kugira ngo basinde urugamba, akasaya k'indogobe. Natwe dufite utwasaya tw'indogobe twinshi. Niba afite talent n'akasaya k'indogobe ushobora kurwanisha gatsinda urugamba. Undi afite machine gun akakurwana agatsinda urugamba. Undi afite journalist akarwana agatsinda urugamba. Undi afite kubwiriza kabiri bakora za mobilization. Twese bazaba winyo fe la force tuje hamwe urugamba tuzarutsinda kandi rworoshe. Niyo mpamvu tutagomba kuvuga gusa mu rugamba nabari kuri tere tubashe umutwaro uremereye cyane n'imana twebwe twirorose. Natwe tugomba kuba amaso 24 kimwe n'abari kuri tere, hanyuma tugakuriza hamwe izo mbaraga hamwe n'abayobozi bacu imbere tuzatsinda urugamba kandi 100% kandi kinabibona kuko turi hafi kurenga umusozi. Yego. Urakoze cyane siyo kuduha umwanya, turagushimiye Imana umugisha message utanze ku bagwanashaka bose, kandi ico twababwira nuko bagomba gukora ubuvugizi ariyo advocacy bitewe n'impano ya buri muntu, abaririmba bakora poeme n'ibindi, abize amashuri menshi, abize amategeko bijanye n'amategeko, bose ni message ubahaye. Turagushimiye, ugira umunsi mwiza. Yes, murakoze cyane ko nokongeraho namwe ndabashimiye kandi nshima abagwanashaka bose babashe kuba muri iki gikorwa cy'imyigaragambyo hirya no hino ku isi. Nshimira na Australia baritabiriye cyane cyane urubyiruko rwacu, n'ukuri baritabiriye kude chapeau. Turwanire hamwe turize umugambi hamwe, imurenge havya abagabo, havya intwara, azabaho umurenge nyumbani. Ubu kinashaka gukoresha imipira yanditse ngo umurenge ni nyumbani. So twereka abazungu tubabwira ngo iwacu ni umurenge. Nta funwe dufite zo kuvuga ngo iwacu ni umurenge. Imihanda izubakwa, iyi ntambara ni akanya gatoya, ariko ico nobwira abagwanashaka bose ntibagege ngo bumve ko intambara yarambye imyaka 9. Hari abandi bayibaye imyaka 30 n'ingahe, hari abandi babaye imyaka 50. Israeli yabonye independence ejo bundi muri za 1945. Igihugu cyarashize cyararangiye, ariko wino Israeli ni igihugu gikomeye ku isi. Natwe umurenge hazakomera hamwe n'amaboko y'abana b'umurenge n'Imana ya Israeli yacu y'umurenge, kandi twihanganisha no hino tuvuga ururimi rumwe. Imasisi naho ni iwacu bazakomera, ituri ni iwacu bazakomera, kakarengane twaducamo kazashira. Ariko tunenga ibigwari, ibigwari byacu harimo bakongoro n'abandi bose n'utugara, tubabwire ngo izo barimo bagiye wrong way. Arakabaho arakabaho abagwanashaka, arakabaho FCM 23, arakabaho MRDP. Kude chapeau. Asante sana papa.